Samo 2 nedjelje pred Novu godinu, jedna fotografija bila je dovoljna da Aleksandra Prijović ponovo uzburka javnost i obraduje armiju svojih fanova. Bez velike najave, bez pompe i dugih objašnjenja, samo jedan kadar, ali poruka više nego jasna. Prija se vraća onome što najviše voli. Na fotografiji koju je podelila na društvenim mrežama, Aleksandra je u opuštenom, ali radnom izdanju. Naizgled jednostavan trenutak, ali pažljivijim posmatračima nije promakao ključni detalj. Ambijent koji jasno ukazuje na studio i povratak muzičkom radu. Spekulacije su krenule istog trenutka, a pitanje koje svi postavljaju glasi: da li su novi hitovi već na putu? Nakon što se nedavno povukla iz javnosti kako bi se u potpunosti posvetila porodici i dolasku ćerke, Aleksandra je pokazala da savršeno balansira između privatnog života i karijere. Pauza je, po svemu sudeći, bila kratka, ali dragocena. Sada, sa novom energijom i dodatnom životnom inspiracijom, pevačica je spremna za novi profesionalni ciklus. Reakcije fanova bile su trenutne i snažne. Društvene mreže preplavile su poruke podrške, oduševljenja i nestrpljenja. Mnogi vjeruju da povratak u studio znači samo jedno: nove pesme, novi emotivni hitovi i još jedan period u kome će Aleksandra Prijović dominirati muzičkom scenom. Podsjetimo, iza nje je rekordna turneja Od istoka do zapada, koja je obeležila prethodni period i potvrdila njen status jedne od najtraženijih i najvoljenijih pevačica današnjice. I upravo zato, svaki njen potez, pa i jedna jedina fotografija, nosi težinu i izaziva pažnju. Ono što je sigurno jeste da će Aleksandra Prijović u novogodišnjoj noći raditi i uveseljavati publiku u Beogradu. A ako je suditi po ovom tihom, ali jasnom signalu iz studija, Nova godina mogla bi da donese i nove pesme koje će se dugo slušati. Jedno je jasno: Prija se vraća. Tiho, sigurno i u svom stilu.